الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pengintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala ibigay niyan rakatan wagyang kutwa ma'na usalama kalilintad lumintad tanu kalang ulang wanu mga Muslim mabang sa misi ko waga ma-Islam yang kaiya bulan Ramadan na isa akabasaw no mga ulama na madrasa. Paman nakapaganadaya sa ilmu sa Ramadan na ipangunduon niyan si ikutawag yung kutwa mga pipiya. Ipangunduon niyan si ikutawag yung kutwa agaman niya na Islam. Na miya kapiya-piya yung kutwa aya ipagalaw tano sa giyang kaiya kapakasulod rakatan wag yung kaiya bulan Ramadan. Na maswatan wag yung kuto ang mga kukuman ang mapapadalam sa giyang kaiya bulan Ramadan. Kaya tangkaan na bantugan na giyang kuto tao, giyang kuto Muslim, sudah to di na giyang kuto bai, asa sabutan niya na giyang kuto agaman niyan. Miya kapiya-piya giyang kuto tao. Asa sabutan niya nagyang kuto agaman niya na Islam. Gina ni kailangan si Erakatano di tano mindiray nun. Agyang kaya kapaganad sa ilmu. Ay katuro Allah na yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasagyang kuto amaan niya na swallahu subhanahu wa ta'ala na ipuruiyan nagyang kuto pangkatan. O di na ipuruyan susira no to amia marateya. Agu susira no to utul ilm. Mga tao bigan sa ilmu darajat sa pangkatan. Naman nagyang kutwa isa abantugan nagyang kutwa mga tao piagan na dira nagyang kutwa agamayran na Islam. Nagugyang kutwa hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sa tawa tigu wallahu tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya kabayaun wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa mapia. Udina igir aswallah na aya kabayan sa gyang kutwa uripan niya nagyang kutwa mapia. Napikisabutan niya no nagyang kutwa agama Islam. Na mga nanawaya, mga pagariyami, mga bangsa minsi ko agama Islam, upunso tao na kababayan yan nagyang kutwa din yan di kapaganada sa iko mga kukuman wagaman yan na Islam, na nanawap kababayan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. So Iblis, naayakatiro mga ulama, so Iblis, so syaitan na mapayagarido ay tano as kanya ni di manamar sa giyang kuto kapkepo kasutaw sa giyang kuto agaman niyan. Na aya pagampagan na ya ipaga kalian ko manusia, aya pagampagan na ya ipaga lang yan nun, sa giyang kuto kapkepo kasyan ko lalan amatituaginan sa agama Islam, na paganay kuan yan nun nagyang kuto penamaran niya nagyang kuto ataw na di niya sabut nagyang kuto agaman niyan. Auto. Penamanamaran no Iblis adi makapangadi agyang kuto ataw. O di na makaganda kang mangadi. O di na so Iblis na penamanamaran niyan agyang kuto ataw na salakaw kausaran niyan sa agyang kuto kauyaguyagian. Eno to mga pagarya kagi so Iblis na upun makaapas adi niya na mapakapagan na dagyang kuto ataw
na miya kalebul-lebu dagiang koto akapagakalan yanon. Ay di katawan dagiang koto ako kuman. Tiyan ako ang kaini. Natiga kekuwa kadang dia katawan dagiang koto sa kapaman ko na haram. O di natigan na inamang kagiang kaya pakabereg na may na makamambu kagiang koto adi nga katawan na haram. Na miya kalebul-lebu dagiang koto akapagakalan yarka. Okay, na may kadinian makalagiang koto ataw. O di nagyang koto so iblis na inon yan o tumya pikir agiti pagan ay pagalang yan si ikotaw kagi so ilmu na nur. Katawan tano to mga ito tano panapkan tanon si ko mga ustad tano at yan na ala ilmu nurun wal jahlu zulmun. So atigyan so ilmu na sindaw. Kau tayo man na niya na upun matagur kagyan koto ilmu pagariya bubayami si ko agama Islam. Inutano ya dinggal baka apiad na mga padawras tano na isasangit tano dun ilalangit tano nagyang kaya kapagusay kapaganad kagi su ilmu na nur sindaw kesindawan tano niyan. Kauto kesindawan tano niyan. Na kesindawan niyan nagyang koto akaw yaguyag umanusia sa dunia na ayamala na sa alungan na mauri. Na tigo mga ulama tigagyang sumpatagyang koto akatara wal jahlu zulmun na so kabubudai kada apalang na malibuteng. Nagina ni pagapastan wa ba makaliwan nagagyang koto akaw yaguyag tano. Naya ko kuman nagyang kaya kapaganad nagyang koto ba apaliugat si tano. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. So atigyan so kapaganad sa ilmu napaliugat si ikulang-ulangwan mga muslima dato agus mga muslima mga bay. Naginan mga pagariya penalamatan tano sa Allah tawfiqan tano niyan. Paman na kapatano si ko mga tao at tatarangan niyan agyang koto mga ginawa tano sa agyang koto kapaganad sa ilmu. Mga bangsami pakasultan dun sa agyang kaya mga kukuman ang mapapadalam sa agyang kaya bulan a Ramadan. Agyang koto hadith, agyang koto amya pakalakaptan wa kitab, agyang kaya kakaptanakan a kitab Bulugul Maram na si itano matataman sa giyang kaya mga kukuman pagusayin tano ama papaman na may kukoneksyon sa giyang kaya bulan a Ramadan. Ayaw to amya pakalakap tano nagyang kuto kukuman nagyang kuto kublat wal mubasharatu lis-saim. Yang kuto kaarki udato sa giyang kuto karomanian agugiyang kuto emanan na dinano di kapanging ipo anto na utoy kukumanian. Ikadua nagyang ko ta hukmul hijama lis-saim anto nay kukuman nagyang ko ta katendok. Ikatlo nagyang ko ta iktihal lis-saim, nagyang ko ta katiyalok sa iko barapuasa. Ikapat nagyang ko ta kakanagukainom malilipat nagyang ko ta tao. Na ikalima ako sa itano ulakayan tano nagyang ko ta rara nagyang ko ta kanggu sa nagyang ko ta barapuasa. Nana miya kapia sabut tano agyang kaya mga kukuman makapantag sa agyang kaya bulan a Ramadan. Ya pakalangkap tano to so katawan niya agyang kaya mga answer agyang kaya pugusayin tano na isuratian na ikumintian ugay na banda dan minggal lebakon. Way balasakan wallah. Kaya manan yan na banda kanu miya bisi. Way banda kanu miya bisi. Way. Nah, punan tano, tiyan na hukmul qublat wal mubasharatu lis-saim. Kukuman agyang kuto kaarki udato. Agyang kuto karumai sagyang kuto ayamananian na sudato na arkan yan agyang kuto karumanian igir adundo kubulan adundo ku Ramadan agugyang kuto gyang kuto kapkepetenian non udin agyang kuto kapagipuan yan non sagyang kuto karumanian. Anto na ito'y kukumanian mga pagariya. Yang kaya kukuman na di saya pasipad suda karumanian. Sumangod agu suraga na rukano din na yamanan niya na pamakinag sa giyang ko ay kadua. Para buaya si ikuad na karumanian. Uway. Pugusayin tanwaya si ikuad na karumanian. Uway. Alo yung tanong daw na giyang kaya hadith. Makapantag sa giyang kanan ako kumanatigan na Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. Ay man nagyan kaya hadith na miyaka titayan si ku Aisha radhiyallahu anha. Apit teruyan asukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya betadian na pegarkanian udina pegarak si ku mga karumanian wa huwa saimun askanian na di pusa. Kau tu. Gitu betad unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yubashir wa huwa saimun nagyang ko to kepetanian panudina pagipun yan nagyang ko to mga karumanian ay ako na nagyang ko to mubashara nagyang ko to paman na dikapakan deket nagyang ko to gyang ko to iltika al basharatain bilams gyang ko to dikapakan deket nagyang ko to ang kubal gulalan sa gyang ko to kapkeptero nagyang ko to tao gyang ko to adato why nana sunabitan wa Muhammad na din yan o tuding gilibakan sa iko mga karomanya na di skanya di mamuasa. Ugaid, mga pagariyam isi iko agama Islam na sukun sunabitan wa Muhammad na skanya ni kapapaaran niya na ginawa niyan. Kautayaman na niyan na ino niyan o to suswaa kagi skanya na mambu sagyan ka iya paman na umatian o di na sagyang kaya manan yan na pagtaw nas kanyan maka gagnon o di na paman na lagi dagyang ko to makokontrol yan nagyang ko to apya malungan yan paman na pya kay tanod no to mga pagarya pya kayo to si iko bara puasa agyang ko to akapagarkin yan si ikaruman yan o di nagyang ko to akapapetin yan o nakapagipuan yan nun ugaid na ad na syarat yan kao to amay kasaka ada to nagyang ko to ba magagagana ka aginawang ka karna ka aginaw ka kontrol ka aginawang ka why na usain tan wagyang kana na hadith usain tan wagyang kaya hadith para sabut tan upia-pia yan nagyang kaya hadith na dalil karina kepakai sagyang ko to di mamuasa asi ku mga dato kepakai sagyang ko to di mamuasa dato an yuqabbila zawjatahu agyang ko to akaarkin yan si ikaruman yan siya si ku mga kadundo mga pagarya sama no to na kepakai bes so mga dato na pelambing nira nagyang ko to mga karumayran daaban yan nakapakarata oy pamana suaga matan agama Islam na titudin na kumapi mauntol kagyang ko to kapelambing dato si ikaruman yan na kanaban yan to inisapar si iku mga kadundu si iku bulan Ramadan. Wa an yubashiruha agu paman na karina penaya kap kepakayagyang ko to kap kepeti udah to si ikarumanian. Kau to emanan yan na kepetanian. Na kanabaw to tigiyan na pakararat sagyang ko to dikapusa agyang ko to dua kataw agu kenaban yan na kelebati agyang ko to balas. Agyang ko to diran dikapamuasa. Sama no to na ya sebut tentang roon ada na banian kakebinasa isi ko puasa tano. Dinian kebatal agu diniam pen kelebatan agyang ko to balas adigyang ko tadi tano di kapamuasa. Na miya karaya-raya gana ng mga pagarya ayamanan yan nakapkepakai niyan. Diyan agyang ko to mubashar agyang ko to kakapati udin na kaipo nagyang ko to batigan na al-iltika al-basharaitain bil lamsi wa nahihi gyang ko to dikapakan dekat agyang ko to dua kubal pamana kubal udah to agyang ko to kubal ubai bilam sagyang ko to kakapat way wa nahi agusus sala qaurun natiga na fahiya ammu min at-taqbil pamana agyang ko to lagi duto na mas paman na mas malaya to kuno to adyang ko to kaarak paman na mas gyang ko to ba malaya to kuno to di nagyang ko to ba rangko madyang ko to kapapangarak wa tutlaku alal jima digyang ko to pena mubashara na di penutu di kapmanaan sa kam bebangunan sa walay kau to emanan ni nagyang ko to di kapakanggil bagagyang ko to kerumai ugaid nagyang kaya hadith na kana bagyuti pakamumuradanon kau to emanan ni na kana bagyuti pakamumuradanon nagyang ko to kam bebangunan sa walay di nakanggil bagagyang ko to adu kataw na isanan paman na pakabatal sa gyang ko to puasa sama no to
naubu ka pangangar ka ugyang ko to kap kepeti udato sa iyo karomanian na kanabo to pakabatal sa giyang ko to di kapamwa sa giyang ko to ataw. Tigian na mialoy penuh tahawi bisanadihi an Hakim ibn Iqal qal paman na sukun su Hakim ibn Iqal na pitro yan. At tigian na sa'altu Aisha ma yahrumu alayya. Inisag na tigian ko Aisha karumaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o anto na bawal di kepakay si ikudato o di nagyan ko to adira kan kepakay tigu Hakim. So mius kanya ko Aisha na ini pakai siyan ya Aisha anto na idira kan kepakay dia kan dira kan kepakay ubakan paman nanggelebeka gulaula si ko karumakan abai. Asakan na dia kuat tigian di mamuasa. Kau to sini si ko Ramadan. Oh, tigian na qalat farjuha na aya Peter o Aisha radhiyallahu anha ini sembagian si ko Hakim bin Iqal na tigian na aya bu adi kepakai ubang ka gulaulaan nagyang ko to pamanian na piamalungan nagyang ko to adaro dupa ka babay. Kau to paman nagyang ko to sukat kabasatano aljima nagyang ko to so pamanian na kambebangunan sa walay. Lagi diyan mamuna sumasuro ka Peter yan. Saltu Aisyah ma yahillu lirrajuli min imrati sa'iman. Lagid na ya, agyang kaya hadith, amya panutul mambu masruka ini sa kanatigyang ko Aisyah, wanto na kepakai kudato si eko karomanian, adi siran di pusa. Na tigu Aisyah ini sembag Aisyah, kullu syai'in illa al-jima. Lango na tigyan kepakai. Ading gelebakan udato inun tagyang ko to kam bebangunan sa walay. Way. Ay mananian na langun kepakai inun ta nagyang ko to paman na dalil di kepakai ang gelebakan nagyang ko to mga Muslim sa gyang ko to kaduno gitu so kam bebangunan sa walay. Mga pada sebutan no sa gyang kaya hadith nagyang ko to katro o di na miyaka karina tigin nagyang ko to akatru Aisha radhiyallahu anha walakinahu amlakukum li irbihi na ayat tigin na sebutan sa gyang ko to akatru anya na sunabitan wa Muhammad na kontrol yan nagyang ko to pamanian na piamalungan yan na tigin na ala anna saima idha khashya min al mubasharati taharruku shahwata amay kagyang ko to adi mamuasa adato pamakin nagentan wa ya pipia kamay na datano sabuta pipi agyang kaya hadith Nabi Tanwa Muhammad. Tigan na agyang ko to asudima muasa na igira ini kalakian, ini kawanian. Agyang ko to adinian di paman nakapagipuan yan kikaromanian. Na banian na kuyag agyang ko to syahwa, agyang ko to abubaya yang kikaromanian. Ko to ay mananian na si ini kepakai igira pamanian na kanaba niyan ke paman na kepuka wagyang ko to abubaya kasi ko karumangka paman na mga normal mga galbak mga galaw o di nagyang ko to ba sudima muasan amay kagyang ko to adin yaro di kang galbaka nagyang ko to ba paman na pagis gagyang ko to gyang ko to adiran di kang galbaka nakulug siran sa gyang ko to aljima gyang ko to kang bubangunan sa walay annahu yajibu alaihi tarku takbili wal mubashara na wajib. Kau to eman nanian na paliugat akibuga kaniya sagyang ko to akapegar kinyang kikaromanian udi nagyang ko to akapkapten yanon. Upama ko gyang ko to na kulug kanu sagyang ko to galabak dipapakain aya pakasalian na kepakay ugay na dipapakain si ko mga kaduno si ko bulan na Ramadan na wajib kun si ko tawag yang ko to akibuga kaniya non sadda lidhari'a kagyang ko to ba ipegerin sagyang ko to akap kulugyan sagyang ko to adin yan akap kepakai nuto ugaid na amay kaya resulta niyan ka pagariakan na gyang ko to makapenggulaw ka sa dimapia na kailangan ko na itarguto kagyang ko to akasya pa sagyang ko to puasa si kuyaman niyan na pumakabinasaon na wajib na paliugat. Kau to ay man isa na napakabina sa ko puasa agyang ko to akang gagalabakan na amay kagyang ko to paman na galabak apiakay nagyang ko to paman na pakapukaw sa agyang ko to adimapia nagyang ko to akibuga kanon na paliugat
wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Giyang ko to mga syai'a pagkatarutob sa giyang ko to wajib udi na ayabu aka katarutob giyang ko to wajib na inunta na giyang ko to kibugakan kaon na fahuwa wajib na wajib penuto. Paliuga ta penuto giyang ko to kibugakan kaon. Sama na to na marayagatan to mga pagarya ayabu akap kepakaya giyang ko to akaarki si ukaruma giyang ko to aymananian na kap kepetiron na amay ka dinian ke kuya gagiyang ko to kepokawagiyang ko to abubay akaon nagu aymanan lalagi duba mga normal bua giyang ko to adinyo di kaselia paman nakaselia bu way. So mga ulama na tigyan ayat tigyan na dabit aya paman na giyang ko to kapkepakay agyang ko to di mamuasa nagyang ko to ba tigyan na kontrol yan nagyang ko to piyamalungan yan. Waya kadiru ala dabti nafsi agyang ko to kernian nagyang kay ginawa niyan. Kamay kay kalakian nagyang ko to kapngelebakan yan sa gyang ko to mahdzur isa sapar na di numambu kepakay agyang ko to abanian na pegar kisi karuman yan nagyang ko to abanian na pagipua. So mga ulama tanong na tigyan na amay agi tinudan tanong ako kumampano amay at tigyan ka arakan o di mamuasa o di nagyang ko to ipon niyan nagyang ko to asikaruman niyan faanzala fasada sawmuhu nagyang ko to baad na lumiyo si kudato agyang nanso paman na piadi tanong keloy na kalalayaman dinanan agyang ko to agyang ko to igudato na may kagyang ko to kapegar kini si karuman niyan o di agyang ko to adinya no di ka pangengipua na nalumiyo agyang ko to almani na miya binasa o di na miya batal agyang ko to puasa agyang ko to tao agyuti pergi ketiaran tanuron way. So Ibn Qudama natigyan abayri khilafin na'lamuhu paman na si Ibn Qudama natigyan na dead na basan sumyo paksi iku mga ulama katawan nami paman na basta asutaw na paman na lumiwag yung kuto igiyan sudah to na miya binasad na giyang kuto puasan yan oy miya binasad na giyang kuto puasan yan ugayin na so Ibn Hazm nayatin dagiyan kau tayaman na niyan na so Ibn Hazm isa ini si ko mga ulama na siupak yan nagyang kuto arko Ibn Qudama o di na so kada kalan si ko mga ulama. At tigyan na giyang ko to kapegar ki o tao sa ko karumanian ang giyang ko to kapkapten yan nun na apiapan liniwan na giyang ko to adato na yamanan yan na kanaba miya binasa giyang ko to puasan yan sama no to na miya ka tunay ini miya khilaf agiyang ka iatindag o Ibn Qudama agus o Ibn Hazm oy wakawa dhalika wajaan jamaati min ashaba wa tabi'ina jawazun mubasharatu lisaim ayamanan yan na yatitindigan Ibn Hazm na tigin nagyang ko to mubashara sa ikodima muwasa na sumanga sahaba radhiyallahu anhu magu sumanga tabi'in adira no to dinggelebekan oy sama no to na miya dua atindig saya mga ulama oy miya dua tindig saya mga ulama kalau itano pa nagyang ko tuwa tao istamna fa anzala fasada sawmuhu agyang ko tuwa tao agyang ko tuwa istamna istamna nagyang ko to tao pamanian na gyang ko to pisugay niyan udi nagyang ko to pisugay niyan nagyang ko to sangoranian fa anzala fasada sawmuhu na lomini wagyang ko to apeliusi ko mama na lagi demambu miya binasa agyang ko to puasa niyan oy liannahu fi ma'na al-qiblatu fi ithari shahwa na agyang ko to na ini kiyasro to mga ulama udi nagya pamana ini pamana uno to mga ulama agyang ko to lagi duto ako kumana agyang ko to kapegarki o mama si ukaruman yan pamana agyang ko to lumi wagyang ko to igagyang ko to adato sama no to mga pagarya nagyang ko to al-istimna paman na saya ko mga kangudaan na haram mo to igira kadundo sa ikubulan Ramadan. O nagyang ko to isa di unikatero o mga padatir nagyang ko to kapelita. O ay man niya na di melita nagyang ko to tao na due to kepakai paman na haram bedinanan kukuman yan sa iku agamatan o agama Islam
nago di penekapakai igir ang mga kaduno sa ikubulan a Ramadan ka kebinasan niya nagyang kuto a puasa agyang kuto a tao. So ginani paganay kokoman kealoitano agyang kuto kapkepakai agyang kuto kapegar ki udato si kukarumanian awyang kuto kapkepetinianon asar mambu kaya mananian na dinian na mapukaw agyang kuto bebaya era na dua. Why? O di na bisiran makanggulaw la sa pamanyan na di kepakai igira mga kaduno sa ikubulan a Ramadan. Tumaras pertano sa giyang kaya ikadua anto na ini kusaitan. Why? Prilaya ko niyo ubad na eman na niyan na ditano saya di mambesa di mapia eman na niyan na lagi duba rumaramig sa bastos na kanabatano di pamastos wayo paman yan nagyang kaya kapaganad sa agama Islam na ditano di tero nagyang ko tuwa tito way paman nagi kapaganad sa Islam paman na kailangan na ketukawan o tawag yang ko to mga kukuman paman na Pitero wagamatan wagama Islam. Si tanong man tumransfer tumugalin sa agyang koto ako kuman agyang koto katenduk agyang koto di pusa. Katawan tanu agyang koto katenduk. Why? Paman na so mga abroad na nakalalayaman nagalbak agyang kaya katenduk. Agyang koto hirap tendukan ta sa likod, madakal so katenduk. Tendukan ta sa benang, sa ulo. Paman na lagi dagyang ko to sama sa tanoy man to nagyang ko to lagi dubaso kuan na paman nagyuti penagu sa gyang kaya ulo ta dipindi wan kap tenduk sa likod anta kasayaman na niyan na ulo nagyan na malabulong paman na ini pamangda rukutan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batian tanog yang kaya hadith Atikan ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa saimun rawahu al-Bukhari. Ya panutulo Ibn Abbas asukon sunabitan wa Muhammad na mitinduk skanian masa askanian na magikram. Ay man niyan Allahu a'lam. O yan kaya pagi haramu Nabi na umrah ini anta ka hajj. Ugay na banda si mararani sa gyang kota umrah. Ay man na sunabitan wa Muhammad na magikram na mitinduk skanian. Agu mitinduk skanian pansukun sunabitan wa Muhammad penutul ni Ibn Abbas skanian na di skanian di pusa kau to. Paman na gyang kaya hadis Ibn Abbas na lagi du ayami totoro aya na papakai niya na gyang ko to ka tinduk. Kagi paman na sunabitan wa Muhammad na mitinduk skanian di skanian di pusa. Ikadua hadis natigan an Shaddad bin Aus radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala aftara al hajim wal mahjum. Rawahu al khamsatu illa at-Tirmidzi. Nyakatita yan si Shaddad bin Aus sukun sunabitan wa Muhammad na miyawman ni nagyang kutwa mama sa Baqi'. Ay man na nagyang kaya Baqi naginan suplebegan. Upama ko pamana si sa Masjidin Nabawi na makakikiblat ka na tumampar sa diwang. Agyan na Jannatul Baqi. Namiyaw maunabitan wa Muhammad agyan ko to mama mitinduk skanian sa iko bulan a Ramadan. Naya Pitero nabitan wa Muhammad sa agyan ko to mama mitinduk atigyan na miyaka buka agyan kaayat tumian dukun agugyan ko to mitinduk. Sira na dua. Paman na miyaka buka penagyan ko to tinduk. Na namiyaka buka penagihan ko to atawa tiyan dukan. Askanya ni mitenduk. Why? Ayah sebut na noron na di kepakai. Paman na di kepakai agihan ko to katenduk. Nah, batian tan ogihan kaya katalo hadis. Tiga na Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-saimi anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama huwa saimun famarra bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhani ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. Giang to may bayatan wa hadith na lagi duba paman na giang to isa so Ibn Abbas na kepakai kagi sunabi na mitendok. Giang to man ay kadua abiyatan wa hadith hadithu Shaddad na dikepakai.
Nagyang kaya ikadua na misukudan sekalian. Ay mana kiyukumia nagyang kaya hadith dua. Tigian pitero yan at tigian aya pagampaganay paman na kurihatil hijama paman na ini saparu nagyang ko to al hijama udina mimbelu yang makru nagyang ko to katenduk si ko di mamuasa. Nasukun su Ja'far ibn Abi Talib paman na su Ja'far pagari wa Ali radhiyallahu an. Na mitinduk sekalian hadis sekalian di puasa. Na siya gedan sekalian Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya gedan ya su Ja'far mitinduk na ya Peter Nabi tanwa Muhammad aftara hadani na yang kaya tigian dua paman na mitinduk agut apa tomianduk na miyaka buka siran odina miya batalagi ang kuta puasairan. Orian ya tigu nabi orian ya tigu ana thumma rakhasan nabi agi tinu dan tano paman orian ya tigian na pipero pipa kay bu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiang kutwa katunduk sa agiang kutwa di pusa ay mananian nana pia kay bu nabi tanwa Muhammad agiang kutwa di pusa dinya di katunduk na so Anas agiang kaya mianutul sa agiang kaya hadith na skanian na di skanian ko ditenduk di skanian pendipusa. Sama nito nagyang kaya mialitan wa hadith na aya sebut na noron na si iku paganay na di kapakay suka tenduk ugaid na si iku kapagi seg umasa na piya kay bu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kotwa katenduk. O sa itan agyang kotwa hadith tigin agyang kotwa hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na makatuturo sa agyang kotwa katenduk na kapakai si iku di puasa. Nagu kenapa niya na kerara di agyang kotwa di kapuasa utaw. Kagi Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitinduk sekanian adis kanian di puasa. Na ya mitindegesan na sukada kalan si iku mga ulama. Kau tayaman na niya na tindegenan o kada kalan si iku mga ulama tano. Pagsagyang kotwa mga ulama mitindegun agyang kotwa telwa imam. Asu Abu Hanifa, aguso Imam Malik, aguso As-Shafi'i. Aguginan ipitindegan no Imam Al-Bukhari nagu aya piyaka paman na bigger o Ibn Hazm. Sama no to na madakal amitindig si ko mga ulama sa gyang kotwa kapakainian. So Imam Al-Bukhari na miya panutulian si ko kitabyan na Syu'bah qal na pitero yan. Sami'tu Thabitan Al-Bannani qala su'ila Anas bin Malik radhiyallahu an. Paman na miya nagu Thabit Al-Bannani pitero yan. Ini pakai sekong ko Anas bin Malik yang utamian utul sagiang ko ta ikatlo haditha inalo itano. Atiyan akuntum takrahuna al-hijama lisaim. Paman na aya pakai si ko Anas na baskan upama nana dini upapakai nagyang ko to katunduk si ko di pusa si ko masaw nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya ini sembeg o Anas na tigian na kala la. Kenapa tigian? Kenapa may pakararata? Illa min ajli da'af. Enunta na amay kagyang ko tuwap tenduk. Agi sebut na noron. Enunta na amay kagyang ko tuwap tenduk. Nagyang ko tuba kelubayan sa kanian. Apaman yan na sa kaupama. Agi dipindi. Apaman na di makam bida-bida sutaw. Ad na tao api atian dukan. Na badan pekapi aginawan yan. Okay, dadap man na tawa o tandukin ka na kalubayan. Nagyuto itigo Anas, ayabu amiyakali usagiang ko to separan, o di nagyang ko to di kapakay o batunduk, nagyang ko to tawa malubay. O pama ko malubay ka, paman na madakala tawa pengedam sa nerbius. Paman na makailay sa ruguna miya nerbius. Nagyang ko to lagi duto, na ayad na mapya, nagyang ko to Yang ko to paman na dintindu kag yang ko to ataw amay ka gumagdam sa kaniyan sa nerbius. O udi nagyang ko to apkelak. Nagyang ko to mga pagariya na sukatundog na kapakay inunta agyang ko to ataw malubay. O di un kapakay. Pada ko sa tanong sa agyang kaya hadith natigyan agyang ko to hadithu shaddad agyang ko tay kadua miyalo itano hadith na katundog na kebinasan yan agyang ko to puasa. Sabab sa agyang ko takatur Nabi aftar al-hajim wal mahjum. Paman na miyaka buka tigyan agyang ko to tomianduk agyang ko to mitunduk. Anto na illa inuto pagabuka agyang ko to adu kataw. Oy.
Tigana fal mahjumu yuftiru bi sababi khurujid dam. Yang ko tigien ami tinduk, yang ko tahu ami tinduk na aya kaya pakabukan yan na sabab sagyang ko lumini wag yang ko rugu sa lawasian. Agito pamane sabab akya pakabukan yan. Liannahu yud'ifu wag yang ko akya pakali wag yang ko rugu na mapakalubi niya nagyang ko tao. Ugay datigyan nagyang ko man atomiyanduk agyang ko minggilbak sakya tanduki sagyang ko tao. Na faliannahu yamussu dam nagyang ko baap ketaaman yan nagyang ko rugu agyang ko ini tanduk yan sagyang ko ataw. Paman lagi sumasaw Nabi Tanwa Muhammad pero gyang kaya masatano nakatunduk nakanabangap kekebagyan ko agamit apagusar nakasagyang ko ataw nakanabangap ketami agyang ko rugu. Imanto na miyakalubud suka pagintaw na yakatunduk imanto na lagi dupaman na lagi dea malabud nuto na ipanggiraro nagyang ko lagi duapoy na naiptego saya napsusup niya nagyang ko arugu ka. Sama no to na napkalinali nagyang ko masa. Why? Nagyang ko iso paman na si kumasaw na bitan wa Muhammad na pakabuka nagyang ko atomiyandu kagyang ko eman na niya napkatam yan nagyang ko arugu akin paman na miyada sa nagyang ko atiyandu kaniyan. Ginanatingin na ayamitindig sa nagyang kanan akaul. Agyang ko kapkebata nagyang ko puas agyang ko mitindog nasu Imam Ahmad rahimahullah aguginan ipinili akatur Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Why? Agu sumurit yan nasu Ibn Al-Qayyim. Ayarkiran, agyang kaya mga ulama miyali tanong na di na din napapakay nagyang ko akatundok sa ikubulan na Ramadan. Na anto na ikurik sa agyang ko dua kaul. Agyang ko kapkepakay niya, agyang ko din na kapkepakay na aya marayag pamanyan na kaulul paman na kurik marani sa gyang ko kurik nagyang ko kaulul jamhur gyang ko tindag o kada kalan sa iko mga ulama gyang ko miyaw na miyaw sa itano kapakaya gyang ko katundok sa gyang ko emanan yan na dipusa. Sama no to mga pagarya napkapakay ayamanan yan na ditundok sutaw amay mambuka keganyan o amay agyang ko takap kegaan yan nun. Oy. Ayap man sa intano nagyang kaya katalo. Di ka nakatawan o pamako maraya gagyang kaya kap kesabutan yon. Malo tano dan bati nagyang kaya mga comment oy. Nah, benda sasabut niyo pia-pia way. Agi may ito panagyang utwa miyang uminsi ko mga pagaritan. Nah, sa intanong pa nagyang kaya katalo ako sa itanong agyang ko to akatialog. Paman na hukmul kuhlul isaim. Gyang ko to agikatialog agyang ko to di mamwasa. Aya katialog na ini pangingisa kano to kagi dia kepanaya katawan. Paman na dia kanaya paman na katawan na sasabut na gyang kaya katialog na namitero ra kanon nagina konso ay man na niya napakay taman nagyang kaya mata. Apakay taman nagyang kaya mata. Ginan ini sembag o paman na iniso na kanon naguyang utamya katero ra kanon. Oy. Atiyan an Aisha radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi iktahala fi Ramadan wa huwa saimun. Sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namitialok sa kanyan si eko Ramadan adi sa kanyan di mamuasa. Oy, kau tayo man na niyan na sukun sunabi na di tialok sa iko mga kaduno sa iko bulan Ramadan. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin da'if. Ayaman na niyan na pianutulanan o Ibn Majah na gyang ko to ang mga sanad yan na malubay. Kau tayo man na niyan na so mga sanad yan na malubay. Pero Tirmidhi la yasihu fihi shay. Agyang ka na nabitiyara sa agyang ka na nakatialok na aya pakasal na daam ya panutul sa na hadith. Ugaid na sumanga ulumatano na tira na inikukumiran akap kepakay agyang ko to akatialok kagyan ko to aya pakasal na kepakay kenaba ayaman na niyan kebatal supuasa utaw inuntan adna dalil ugay nagyang kaya dalil nada ketuntan waban yan pakabatala agyang ko to akatialok way usay tan wagyang kana na hadith tiga nagyang kai sumanga ulama na miya khilaf siran odina madakal odina miya dua atin digiran sagyang kanan akat tialok sagyang ko tadi mamuasa. Oy. Aya pagana ya katruiran natigen anna saima mamnun min al-iktihali wa annahu yufattiru. So atigen sudi pusa sa Ramadan na mamnun na isa sa paro nagyang ko to akat tialok
Kagigyan ko to akatielo kunap kebatalian agian ko to puasa utaw. Na ayaki keterusan o di na ayaki tindegasan na su Imam Ahmad. Paman na ayaki tindegasan na su Imam Ahmad. Oy, yaman na so isa ko mga imam tanwa su Imam Ahmad dagina ni kate tindegyan na di kapakay agian ko to akatielo sa iko di mamuasa. Ikadua katuro mga ulama tanong na tingin na jawaz iktihalu saimi wa annahu la yuathiru ala siyamihi mutlaqan. Kauto. Tingin na pagkapakayagian ko to akatielok o di mamuasa, agu kena ba niya na pagkararadi. Agian ko to puasa niyan mutlakan. Sama na to na denda ba niya nun kakararadi. Kapakayagian ko to akatielok. Oy. Malagi datigian o wujida ta'mu fi halki amla. Paman na inub saya, piyakarataw mga ulama, kagiyan ko to akatielok na Allahu a'lam, kagidataw na makatapang ubayaman na niyan na pagukitsi agiyan ko to ayaman na niyan na kataama ka sa agiyan ka ayaman na niyan na halak, yan ka iya bakarang ka. Oh. Na so mga ulama na tingin na malagid o kaya taaman niyan anta kada na kanabaw to ayaman na niyan na pagkabinasa si iko di ka pusa. Naginan na ayamitin nagasan na so Imam Abu Hanifa, Agus As-Shafi'i, aguginan pitindagan o Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa ginan pitindagan o Shaykh Ibn Taymiyyah. Wahada huwa rajih nagito kon korek paman na kaul mga ulama agyang ko to kapakay agyang ko to akatielok. Uy, paman na kapakay agyang ko to akatielok kagi aya pakaasal na supuasa na da pakabatalon inunta agyang ko to mga dalil ay man niyan na bitunian agyang ko to kapkabatal agyang ko to puasa utaw. Si tanong man tumugalin sa agyang ko to kukuman o kapusa o di nagyang ko to kapakakan o tao o di nakapakay namiyan si iku mga kadundo si iku bulan a Ramadan malilipat sa kanyan nasiyan. Paman na upama ko makatatanod na di niya no to suan adiken o di na di paginom si iku mga kadundo kagi katawan niya no to apakabatal. Uy na may kakalilipatan niya na badin na miyakakan o di na miyakainom na anto na paman yan na kukuman yan. Uy. Na sa mga ulama o di nabatian tano na nagyang kaya hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an apitero yan apitero nabitan wa Muhammad man nasya wa huwa saimun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa muttafaqun alayh. Yakatite si Abu Hurairah apitero yan apitero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tawa kalipatan niyan, miyalipat adis kanya ni pusa. Kau tema na niyan na piturud no nabi miyalipat. Agi sebutan no kalipat at itu. Faakala o shariba nagyang ko tuwataw na miyakakan o di na miyaka inam. Natigo nabi at tatarus niyan din nagyang ko tuwa puasa niyan. Falyutimma sawmah. Taman na api apa na miyakakan miyaka inam. Na pagkabatalo to nakakialipatan niya na tarus niya na tigunabitan wa Muhammad agyang ko to adinya di kapuasa. Paman nakatano da niya nagenak ko man agugenak minam kagyang ko to kaya pakakanian nasukun su Allah subhanahu wa ta'ala miya kakanon agus kanya ni miya kainamon. Sama no to na paman nagito na ukuran no Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to akapakanian agugyang ko to akapakainam yan. Oy. So hakim natiyan naman aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alayhi wala kafara. Sa tawa tigo nabi makabuka si bulan Ramadan nasiyan akalilipatan niyan na kanaban niya nakabidi agyang ko to paman nagaw iya kaya pakakanian malilipat aguda aban niya kiparat. Kauto eman niya napkapakay din mga pagariya agu kanaban niya nakabatal agyang ko to puas agyang ko to taw. Asar mambu aya syarat nagyang ko to akalilipating kaun. وسيدنا نوغيان كان حديث تيجي نوغيان كان حديث دليل على من أكل أو شرب فصومه صحيح لا نقص فيه ولا إثم عليه. Paman na dalil ko na nagyang ko to ataw miyakakan malilipat agugyang ko to miyakay na malilipat na supuasan yan na kurik. Paman na kurik nagyang ko to puasan yan la naksa fihi na kanabuto kelbati agyang ko to balasyan wala ithma alay agu kanaba na dusan yan nun. Kauto kanaba kedusa agyang ko to ataw. Kagyang ko to paman na kaya pakay namiyan agu kaya pakaniyan na kanaba niyan to antap. Kanaba niyan to piti baba. Kagyuto na huwa rizkun saqahu Allahu ilay paman nagyuto na rizki to piyaki kanon wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuto mami sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigyan na piyaka kaskanyan wallahu piyaka inam yan. Oy.
liannahu umira bil itmam nagyan ko to walaysa alayhi qada. So mga ulama na tigyan na kanaban yan to kabiyadi. Pamana tatarus niya nagyan ko to puasa niyan na kanaba ada penuto bayadian. Oy. Lianna umira bil itmam kagyan ko to hadith na isusugo sa gyan ko to tawa itaros yan nagyan ko to puasa niyan. Nagyan kanan na ayad na mitindigsan na so mga ulama tano. Ay man niyan na kapakay. Agyan ko to paman yan na lagi duto paman na kaulaula. Kenapa pamanak kebatali agian kutu puasa agian kutu tau. Wasawabu sihhatu sawmu annahu la qada alai. Pamanian ayat tigian kurik akaturu mga ulama kukuman agian kutu kurik su puasa agian kutu tau agu kenapa nian utu kebiyadi. Paman ada utu ba nian kebiyadi si iku mga agawi sagian kutu kia puasa nian. Inaloy tanong bagian kanan na emanan niya nakapkelipat utaw. Sagyan ko takap pagkakanya nagukapakay naman yan adna mga kukuman makaliliro makasusul sagyan kanan paman na di ka pagusay o mga ulama tano. Agyuto so emanan yan nakapigu agyan ko to di mamuasa. Emanan nakapigu o di nagyan ko to miyang mumugusay o di nagyan ko to miyang ilaks kanya sa ig. Yan ko to kaya pamumugian o di nagyan ko to kaya pangilagyan sa ig. Fadakal alma ila halkihi na badin miyaka paman na miyaka sulsuig sa giyang kaya bakarangiyan. Bila kasdin, kanaban yan to piti beba. Paman na kanaban yan piti beba. Ano man na minilak, saing udi na miyamumug na miyaka sulad badin sa giyang kaya bakarangiyan. Kanaban yan piti beba. Lam yufsid sa umuhuna, kanaba tigo mga ulama niyan, miya batal o di na miya binasa giyang ko to puasa utaw. Asar agiyang ko to dan yan ti beba. Lagi din na tigo mga ulama, na upama ko gyang ko tuwa tao na lumayo gyang ko tuwa dubab tendak udi na gyang ko tuwa bayanak udi na gyang ko tuwa arina na makasud sa gyang kaya bakarngian na annahu la yufsidu sawmuhu na kanaban yan to kabina sa gyang ko tuwa puasa utaw asar mambuka dan yan tibaba lagid na tuwa kukuman yan sa gyang ko tuwa kan nasi fi tirkil amdi wa salbil ikhtiyar gyang ko tuwa malilipat ataw paman naginan na kinuha na nakukuman ng mga ulama sa gyang ko tuwa paman na hadithu nabi tanwa Muhammad agyang ko tuwa taw amyalipat agugyan ko to paman na miyalipat agyan ko to ataw amya kakan udi na miya kainom na kanaba miya binasa agyan ko to puasa niyan. Yaw sa iyo mga ulama tano upama kugyan ko to ataw udi na sa tawa may lay niya agyan ko to puasa di pusa paman na lagi diyan pagari niyan anta ka paman na agyan ko to kilala niyan yakul aw yashraba fi nahari Ramadan apken o di na paginam sa gyang ko ta mga kaduno sa ikubulan Ramadan wajaba alay i'lamu wa tadhkiruhu na paliugat raka atigin na miya kailay sa gyang ko ta tao apken o di na paginam agyang ko to akatero ang kaon aptero ang kaon ay puasa kiman to ino kapken o di na gyang ko to pamanyan na pakatadem na kagyang ko to ataw ay man niyan na pakatadem na kasagyang ko to kapken yan oy kagigyan ko to na emanan yan na kapanunugu at igutu mga ulama sa mapia agu kasapar sa marata. Gyan ko to akaka nagugyan ko to akainam si iku mga kaduno si iku bulan na Ramadan na mungkar na piya kasi singay ko nuto. Kauto emanan yan na isugu kau nagyan ko to apaman na isupar kau nagyan ko to marata adin yan nigalbekan. Nagyan ko to tigan na malilipat na ma'dur kampaman na adna uta ujurian gyan ko to malilipat fawajaba i'lamuhu fil hal na kailangan natin kung mga ulama nagyang ko to katero ang kaon sa gyang ko to kapakalilipat yan. Sa mano to mga pagarya mga bangsami mga bubaya mi sikwaga may Islam na sara malilipat yung taon na kanaban yan kabina sa agyang ko to puasan yan. Oy, kanaban yan kabina sa agyang ko to puasan yan. So mga pagarya mi pamakin naad na miya ka suggest kagaya paman na gyang ko to na mga pakaysa na sukubay makaisa na comment niya nagyang ko to mga ipakaysa iyan sa upama mambuko katawan tano paman na katawan na kan nakapakayas mbagan tano na uwap man o diya ka nakatawan na naisitano si ko mga ulama tano ay mananad na mga ulama tano paman na inisarig tano kira nagyang ko ta mga kukuman na isi tano kira na madakaliman to sagyang kaya man sa tano ang mga doktor balasan siran wallah paman nakanggunan siran no pagtaw nakapakaya isi tano kira nagyang ko ta kukuman. Alright.
Sitano sagiang kaya ikalima. Sitano pagpusa agiang kay ditano di kapagusaya sagiang kaya mga kukuman sagiang kaya bulan na Ramadan. Yang ko to akang gua, yang ko to akang gua, wanto na iraradian sagiang ko to di mamuasa. Batian tanog yang kaya hadith atiyan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء رواه الخمسة وعلله أحمد وقواه دار قطني. Ayaman yang kaya hadith am yakatita yan si Abu Hurairah tapitero yan napitero nabi tanwa Muhammad asatawa makagua kau tayamanan yan na kanaban yan napiti beba fala qada alay nagyang ko to ada abanian nabanian bayadi yang ko to kaya paka paman na kanaban niya ng bayad diagyan ko to kaya pakaguian sa agyan ko to mga pag-agawi si ko kapakaipos ubulan a Ramadan. Sama no to na kanaban niyan miya bata lagyan ko to puasa utaw. Ugay datingo nabi tanwa Muhammad na sa taw ang guwa ay man na tibubaan niya nakapakaguian piang ilayan niya sa ukit nakapakaguian fa alayhi alqada na kailangan na tigo nabi akabidan niya nagyan ko to agawi kaya pakaguian. Sama no to na dua sebut nano sana dua agiang ko to akang gua adna tao aya kaya pakaguian nakanaban yan tipiti beba paman nakapakaya mo untod na mausugus kanya mas na badim biya kagua oy naban yan to piti beba odi nagiang ko to tawa piti beba yan kaya pakaguian nagito itigo nabitan wa Muhammad agiang ko to tawa piti beba yan nakabidan yan agiang ko to paman na kaya pakaguian sa agiang ko to mga padagawi o sa itan wagiang kana na hadith. Tinagyan kaya hadith na dalil sagyan ko to adi mamuasa o di na di pusa na igira pitibu ba yan nagyang ko to kaya pakaguian na namya binasa agyan ko to puasa niyan nagupakabiyad kanyan. Kau tema na niyan na basta tibu ba nakakapakagu ka kamya ba talagyang ko to puasang kagu kabidan ka. Nagyan na natigyan na tindeganan o al-jamhur so kada kalang pamansi ko mga ulama lagi do Sheikh Ibn Taymiyyah paman na ay ilayan yan nun nagyang ko to kangguwa si iku Ramadan na napkabinasan yan din nagyang ko to puasa agyang ko to tao kebatalian kagigyang ko to kapakalubay agyang ko to alawas agyang ko to tao agu kapakali agyang ko to miyakan yan kau to eman nan yan miyakan yan nuto miyatagus at yan agyang ko to panganangkan na namyagu yan kau to miyakali agyang ko to kian yan ayat kedua, aqaulu mga ulama na tigyan wa amma idza dar'ahu alqawl wa ghalaba wa kharaja minhu bi ikhtiyarin fa sawmuhu sahih. Yang ko to tawa kanaban yan pitibu ba yang ko to kaya pakaguyan. Ugay na miya kagua. Sa kanaban yan to pitibu ba. Fa sawmuhu sahih na so puasan yan natigo mga ulama na korekad no to. Kanaba miya ba talaga yang ko to puasan yan? Wala saya alaina kanaba adam pena paman na baad na kebidan yan sa iku mga padagawi Why? So Al-Khattabi na Peter yan natigan na la alamu bayna ahli al-ilmi fihi ikhtilaf. Datigan nakatawanak man sa iku mga ulama ahlul ilm ang punay sa ilmo abera na kaya supa-supa kai. Why? So Ibn Qudama na ayakatunan hada qawlu amatu ahlul ilm nagina natigan ikataro o kadagalan sa iku mga ulama. Agyan ko to asar adang katibuba, agyan ko to kapakagu'a ka, paman na kanaba nga pitibu ba, kanaba nga piyang ilayan sa kita kapakagu'a ka, na ayaman na niyan, na kanaba niyan, miya binasa agyang kutuwa puwasang ka. Agu, kanabaan na bayda na kasi kung mga paman na mga gawi. Sa mano to mga pagarya, na taroto pa isa kauras agyang kaya pakapagmagusaitan, o malad no to ayaman na niyan, na siyabutan o si iko usayan, o di na mga kukuman sa agyang kaya bulan na Ramadan. So panganin ko si iko Allah, siyabutan o piya-piya, nago paman na manggalabakatano agyang kaya mga kukuman miya pamagusaytano ubad na kiaribatan paman na miya tero akan na paman na dakanoron kaliwanagi agyang utaka pugusaratano siya kubasa maranaw dakanoron kaliwanagi na rilaan ni orakan to sabab sa agyang uto kababaluya kana manusia penalamatan ko skano sabada pitetaman niya na salamat sa agyang kuto dinyo di kapamakenaga sagyang kaya mga usayan tanong, sagyang kaya bulan Ramadan. Panganin ko si Allah subhanahu wa ta'ala, mapadaya sagyang ko to amal tano, mapiya sa alungan namori, mapanditimbangan
sa giyang ko to masa timbang sa mga amal tano balasan kan wallah sama dakal amapya way nana katay adabu amya ka kuan miya ka tunay ni miya ka isus ikong mga bangsa tano way Ang kaya mga komenta, kaya mga pagaritan, mashallah. Oy. Sila muna ka sa mga taga Riverside, mga ginawa sa kaya nga Riverside, oy. Salam rakano, mga dima sa kaya nga Riverside, oy. Okay, kataya, paman na balasan wallah, gaya nga iya pagariyakan na si Abdul Samad Malawani. Gaya pagad na iya pakay sa kuwan, kasumbagatano. Gaya katawan na kanaya, gaya nga iya sumbagatano ron, way. Siya na pakay sa igira minitaralo sukawaw. Na kaya maraan din natigyan na bakarang sabab ko kayaw, o alongan, o di nagyan ko to dukaw, paman na lagi datin o dukawanta, kaya nga ito kapalalaguita sa Safa wal Marwa. Paman naging ito kapagumra. Badi ka pa kaya tigyan na mamumuga ko sa matenggawa asar buka katenggawan sulda ngari akan. Ugain na kanaba akan pleno aso batal anta aka kepakay. Ayat sembagasan, Allahu a'lam. Paman ipagisitan no boy si kung mga mga ulama tano, na nagyang ko to lagi duto na kapakay. Agu kenapa niyan kebata lagi yang ko to puas agi yang ko to tao. Lagi yang ko to na pakaugu parkau to sagi ko tading kapaka buka. Gitu itu dan tanoron. Paman na pakaugu parkau to sagi ko tading kapaka buka. Lagi yang ko to adika pangilay tao sagi ko to okit. Kakusiapan yan sagi ko to puasan yan na ugalbekan yan na kepakayo to. Wah lagi diyan. Nagyan ko to akapigo. Madakala di sumasabot si kong mga ulama, mga tao, di na sasabot nagyan ko to ako, kuman sagyan ko to akapigo. Pamako, mipigo ka na, mikiyaw din. Na naayabu akapakapi aginawang ka, kapakaso nagyan ko to abagar ka, na pigo ka, nagyan ko to akapigo ka, na kapakayo to. Ayaman na niya na kapakay. Lagi diyan, ayaman na niya na bagan suminib, sagyan ko to swimming pool, na asar mabu ada dikon minam. Agyan ko to kapamumog, nasa radiko na minam. Kay tunay lawan no to igira puasa. Agira yaman na niya nakapagbedas. Agira pagbedas kana pumumug ka man. Ugaid na kanaba nga paginama. Kanaba nga pagano suda sa giyang kaya bakarang ka agiyang kutuay. Nalagi dito agiyang nga napakay sa giyang pagariyakan. Nalagi din na kapamumugubu. Nalagi din na kapagbedas. Kanaba batal igira puasa. Usay tanong pa naging ko to paman nakapamras. Agyan ko to kausar sa kulgit na kanabanan pumakabatal sa ikupuasa. Ay buka pakabatalan na ulam medekaon. Umin na makasagyan ko to atiyego kasagyan kaya ngari ka. Amay ka di nga kanaba ka ng pelamad. Kanaba ka ng paginaman na kanaba niya nakabina sa agyan ko to puasa nga. So gito Allahu a'lam. Ipakaisita na busi kung mga ulamatan ubad na ki pamanap ki sumpatirano na kanaba niya na kebatal lagi ang kutu puasang ka agi ang kutu kapamumugubu na kanaba niya na kebatal agi ang kutu puasang ka lagi duka pagbedas lagi duka pagbedas. Ikadua pa kaysa na si Jamal Mangundaya. Salam rakano sa mga pagariya sa Makati, way. Tigan na alim, amay ka kiyatusan ka, adi ka di pusa na makaami ka sa begas. Plain o nakaw to anta ka, pagutaan ka. Miyapi-yapi mabuan na napakaisa. Nagyan ko to, kiyatusin ka, na malalambu sa karika, napagutaan na ka to. Way, ay man na niyan.
na napagutaan na kau to ka upama ko kanang ka agi ko ta malalambuon agi ko to miya dia ka kalipat pamana miya ka tanud ka na agi ko ta kanang agi ko ta malalambuon na kebatalyan agi ko ta puasa sama no to nagi ko to pagutaan na ka agi ko to malalambu abugas agi ko to ngari ka si Najma malawan ni Amirul masyaallah salam rakanusan sa takluban alaw musik kanu sa takluban oy Panita no ko Allah, mawipya sa mga pagarita no sa takluban. Okay, kung taka pamumog, pakisi Najma. Kung taka pamumog, kuwan, na baga penuda din. Okay. Ay manan na kaya pakasalo to, na inopuno to pia kayo wag maging kung taka pamumuga kana ba niyan kebata lagi ang kutua puasang ka lagi ang kutua sumanga ulama lagi ang kutua kaplamda sa lagi ang kutua duda na kana ba pakabatal oy kana ba pakabatal lagi ang kutua kaptepesaw taw sa lagi ang kutua duda yan oy kana ba to pakabatal Gitumbun day miya ka siya si kung mga pagaritan o da pada mga pakaisiran balasangan wallah sama da kalamapya way balasangan wallah sama da kalamapya yano ka inshallah nasubatan tanubo si kung mga padauras assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh